so ni'n gallu cyflwyno fa. Mae'n arno. Beth? Ie, mae'n arno. Oh my god. O, be ni'n fyw? Ie. Right. So heddiw... Yn byd. Mae'r sŵn yn dod trwy'r TV. Odi. Right, ti eisiau... No, mae'n lan i chi, really. Right, Ni'n so diffodd y heddiw... stream. Rwy'n cychwyn to. Honestly. Right, so heddiw ni'n chwarae Skyrim ar PSVR, Wreath Reality, os chi eisiau neud fan i O, ble enwau. nawr hwnna? Woohoo! So yeah, heddiw ni'n mynd i... Ni mewn byd rhyw... Llychlanaidd. Llechlannaidd, ie. Viking Nordic, math o beth. Ie, press. Mrawd, ti'n ar cwch gan ti ddim. Cwch! Cwch yn y goedwig. O'i ti o ddifri. Cwch yn ymlaen y goedwig. Lake near it, it's some stream, river. Where are they taking us? Where are they taking us? Nowhere we're going. Okay, ble mae... Sovngarde A away. fi llawer nawr. This can't be happening. This isn't happening. Oh my god, mae Dwi'n fe'n neud really rhywbeth agos. ffosio wedi, ie. Dwi bod ni eistedd lawr. Alex, are you? Dwi'n eistedd lawr. Ie, o, ie. No, fe, mae hwnna'n wir. Fi'n teimlo bach yn oed yn eistedd lawr. O, mae'n sgwat o lawr. Twdi lawr. Some voices. Squat and squeeze, lads. I'm from Rorschach. So, oes rhywun yma wedi chwarae'r gêm ar blaen? Ie. No, rwy'n ystyried. Pwy sy'n dwi'n, ie? O, wain Ie, yw'r ond rwy'n byth wedi gorffen e. arbenigol. Rhywbeth wedi fel mynd Dwi wedi gweld y memes. fwy na 20 o'r stori. Okay. Nes i... Wel, o ran fel y byd y stuff, mae'n anhygoel i gallu Ydi, edrych. A faint mor fawr yw e? Fel, ti'n edrych i fyny a mae pethau fel i'r graddfa cywir. Mae mor brydferth hefyd, dwi fel y tai, Neidio? coed, popeth. Wartis. Dwi'n cyfarwydd ar memes. Memes. Fi ddim wedi gweld un meme. Arrows in Ti'n ffordd wedi gweld memes? Ac yn y blaen. Memes. Helgen. Dylen ni gyd siarad fan hyn. Okay. So, Liam Neeson. I'll kill you. Liam Neeson and underwear. Mae Liam Neeson. Ni'n colli vital plot points nawr achos O, chi'n neud. na. Ie. Beth oedd wedi dweud? Ie, cyliau. I am the higher. Odi. Ie, ma' Ydw i'n mynd i farw? Sean Bean! Ddim sy'n mynd i right? Mae'r boi yma. Odi. A boi yna. Hwnnw? Ond mae'r boi yna gyda rhywbeth dros ei Ie, chi. Rhaid bod e'n gwybod rhywbeth dyn ni ddim. Hwlo fe lawr. Ie, Ie. ti'n gwneud ni? Fi'n methu Dim achos... yn cael break. Na ddim to. Sy'n bricers ti. Ie. Falle ar y lefel nesa. Ie. Pob lefel ti'n cael un fel braith coes arall llagaid. From Mr Potato Head. Oh. We're not rebels. Okay. Wyt ti'n rebel? O, sgydiau neis, dy fe. Ww. O, mae hefon! O! Sgwyl arnyn nhw. O, mae'n mynd O, i mae'n dod. Ti jyst wedi marw. Lefel nesa. Okay, dyma Lefel ni. nesa. Odi. It has been an honor, Jarl. Ydw i gyda'r It has been controller an cywir? It has been an honour. Ydw i gyda'r controller cywir? Ie. Fi'n teimlo fod... Mae'n rhyw press R, X... Mae'n un na. O, mae'n un arall ydi ar. Mae'n un na. Okay. Na ni. O, na. O, dyma fi wedi gweld e na. Witchcraft. A dyma ni. I Okay, darlledrith. I darlledrith. falle na i newid hwnna so mae'n fwy llyfn. As mae hwnna bach yn jumpy fel neu chi sec. Are you? Who are you? Who are you? Sorry, guys. Oh my god, fi 'di gweld. existential Oh, body beth i crisis. Right. O, ti'n broadcast o nawr. Na, fi You're eisiau... naive, Be fi you're eisiau... naive. Okay, go on then. Pwy ni'n mynd i bod? Ie, ti'n bod yn fenyw am unwaith. Mae opsiwn yw Imperial. Argonian. Ie, bod... Whoa. So rhyw fath o Os... ymlisg. Ymlisg berson. Ie, mae'n rhyw fel... Breton. Bwn bret o. Neu Breton. Breton. Wel, maen nhw'n Ie. perthyn i'r Cymru. Ie. Na, legend weirdo. Beth. Dark Elf. Yes! O. Okay, Hi, dwmar. hi! High Elf, fel... High Elf. Fel o Lord of the Rings. Dyna ni. Imperial. Guards. Just ni. O, mae'n edrych. Khajiit. Imperial edrych fel. Khajiit. Sef cath. Waw, rhywbeth o gath. Wow. And like Doctor Who. Nod. Nord. Nord. Speedy Fechgla Nord. Nord. Nord and Mae Triple Triple H. Triple H. Orc. Ie, mae hyn yn Ydi, gwybod ydi. Triple H. Yeah, actually. Orc. Mae pam gwybod nhw Yeah, I wouldn't- Lord of the Rings. Bwn o. Wel, Red God. Ooh.
I would have. Oh, glywys ti am y person cyntaf, cheese person neu rhywbeth? Cheddar man. George. Cheddar man, cheese. Cheddar man, Cheddar yeah. George. Cheddar George. Cheddar. Okay. Clan folk. So pa ni'n mynd I mynd am? Hai. Cath. Hwn hai iawn. No, Breton. I don't know. Breton. Breton, efe? Twod, un Breton yn Cefndryd. Dros Popeth y... dau. High Rock Breakfast. Mae'n edrych yn Opposed to resistance to Okay. Ie, ond ni'n genedl o dweebs. Hey, come on now. O, dim ond Be ni'n mynd I Breton, galw I mae'n hynna? dweeb. Gwrfoddw. Bob. Beth yw hwnna? Jeremy. A fi ar Wikipedia nawr. Jeremy. Pam ddo? Pam gwrfodd? Beth yw'r reswm? Right, Beth yw... gwrfoddw Wikipedia. Gwr... Na. Gwrfoddw. Beth yw hwnna? Brenin Ergon. Nigel Owens. Nigel Owens. Nigel Owens. Okay. Gwrfoddwr. Gwrfoddw. Ww. Ie, da, oedd yn Gwrfod y hanes. hen frenin. O ddeuddwyd yn Cymru. Nath drechu'r Ingl Saeson. O, fi'n credu byddai gallu neud hwn nawr I sleisio. Wel, heb glyfo. Dim eto, ond Forget the list. He goes to his lot. Ooh, very cool. My orders, Captain. mae hi di gwisgo'n smart. We'll make sure your mates are turned to High Rock. Follow the captain, prisoner. Go on then. Ynde. So, Mae fe'n rhyw fath o rhyfeinwr neu rhywbeth, yn dwi? the Your hands hands are bound. Your hands are bound. Some here in Helgen call you a hero. Just saw A it. hero doesn't use a power like the voice to murder his king and usurp his throne. You started Ti'n cytuno, war, ti? plunged Yeah. Skyrim into chaos, and Ti'n now ffeindio? the Empire is going to put you Na, down fi jyst gyda hwn. and restore the peace. A fi ddim yn gwybod sut anyway, so... Ww, beth yw'r sŵn na? Dim ond fi a Owain sy'n gwybod. Carry on. Nes chi di gwylio clips. Give them their last word. Ydy y cefn. Ie, yeah, ceffel really mawr sy'n hedfan. Blessings of the ancient. Fel My Little Pony. My little ponies are singing. Na, ddim really. As you wish. O, ma' hwnna'n... Okay. O, nhw'n mynd I killo fe. Yeah, Na, mae'n mae'n really haircut. graphic. Mae'n actually rhoi fe haircut. Just mae'n like really... Gwael. Yeah. Mae'n like an Italian haircut. Ond o bam fi'n cael fi just trim something. Dim mynd o. Ooh. O, dyna ni. Gwaed. Oedd hwnna'n realistic? A sauce coch, di. O, pwy sy'n dweud na? O, nhw, dro hwnna. Menyw. Alright. As fearless in death as he was in Asin, efe? Yeah. Asin, neu Breton, hwnna ni, guys, ni lan. Breton. Wel, Cena fo. pansio nhw fe. Ni Your methu hands to... are bound. Your hands are Ti dal bound. rhaid pynio. Diolch Owain, sim rhaid I fi ymateb. Ti dal rhaid Your hands are bound. Just dweud hwnna trwy'r thing I gyd. Hands are bound. Okay. O, reit. Oh. Be sy'n digwydd? Oh! Ooh, so sandal. Sos. Mwah. O, sgwl ar hwnna, wa! Mae'n gwallt ennis. Oh! Draig. Y ddraig. Y draig. Siwr, mae'n Achub Jenny. ni. Da iawn, Come on, Draig. guys. Uh-oh. Draig and friend. Ah! Be yn y blyd? Just when he just kilo drops. Ddraig. Okay, ble ni'n mynd nawr? Come on. No. Come on, beth ti eisiau? Beth yw hwnna? To teleport. O, dyna problem sy'n nawr. Ni ddim gyda'r... Ni ddim gyda doi controller. So, mae'n rhaid. Mae hwn ddim yn defnyddio. Mae pawb Be yn... am yr un arall sy'n o flan ti? Falle. Dim da. Na ni. Mae'n gweithio? Na, mae ddim yn... Oh dear. Falle fi rhaid ni mynd yn y settings. A newid nhw, just bod in y... Erich, wait a sec. Fi a... Main hand. Fi rhaid ni newid e i'r controls. O, mae hyn yn bach anti-climax ydy e? Wedi braidd. Woo! VR! Wey! Snap. System. Mm. Symud hwnna, ydy hwnna'n meddwl?
Reality wreath, fe? Wreath reality? Wreath reality ni wedi mynd am. Ni angen ffeindio ffordd o newid y controls. Oh, wait a sec. Beth yw hwn? So, problem yw... Oh dear. Troi yr Oh, wait a sec. Weles ti hwnna? Yeah. What? O na, o na. O'n i'n gobeithio troi fod... peth bant. Ga troi bant. Ti'n off ti'n bad rhan. Oh yeah, syniad da. Wait a sec. Mae hwnna... Mae pwynt da dy ti fanna. So os ni'n symud i log out o hwn, bydd hwnna'n ffors o hwn i just bod... Oof. High-tech stream. Dechrau da. Pwy sy'n gwylio ni? Pwy sy'n gwylio? Yeah. Neb. Oh, well. Oh, beth sy'n digwydd nawr? Mae un viewer. Mae Hey! ni. O, ni. Oh. Mae hi fan'na. Yn i dal yn y game. Let's try Fortnite. Wel, dal i record. Dal i cordio'r gêm, efe? You want to stream? Beth sy'n digwydd? Try off? Yeah, ni dal on. Alright. Two viewers. O, pwy arall? Hello. Ni da fywa. Hello. Dwi'n gweld ti fel... O, dyma ni. Chi'n siarad Cymraeg? O, na, dwi'n gadael. O! O, dyma ni. Oedd y fi fel tab arall. Oh dear. O, Tom, dwi'n gweld i fi. Ydy? Dwi'n gwneud beth Oh, Jesus. O, na, ma'na. So sit. O, wy'n iawn, Gio. Sut ni newid e? If I'm... Deg eiliad o delay. Oes na? Help, help. Help. Turn on. Na hwnna'n prifo ti moyn lan nawr. Oh, fi am. Bys bach. Swn i'n alwyn. O, Okay, fi am. Ar y gêm sy'n. So ni just dechrau fe to. Neb yn gwybod. Fi'n meddwl mae rhaid dechrau beto. Ti'n meddwl? Well, Right, you know, adjust PlayStation VR. Yeah. A wedyn o Skyrim VR o dan hynny hefyd. Currently playing with... customize... Sources. Falle close a just dechrau fe to. Yn credu. Well, Dyna os... Ie, want it. Dim pwynt ni just... mynd... Wel, e bit di, neud dim Na. byd yna. Sorry guys. Mae'n anffodus Take achos... two. Mae'r un o controllers ddim yn gweithio, so mae rhaid ni defnyddio'r just yr un arferol na. Bethesda. Ydy pawb dal yn yr ystafell? Oh, I O, know. wain yn neud ti. Oh, sugar. Dwi wedi mynd adre. Wedi cael llon bol. Right. Dyna ni. Continue from your last game. Pam ddim yn gael fi mynd lawr? Oh, na, mae e. Sorry. Right. Player, DualShock controller, main hand, right. Ond, oes ots os ni'n play mode yw wireless. Ie, dyna ni. Na ni. Ni wedi safio hwnna nawr. Safio fe. Continue. Yes. Bant ni. Nawn ni shift up. Ti'n gallu stopio wneud hwnna, please? With na breeze. Seriously, Rhys. Beth yw hwnna? Mae hwnna fel yr dinosaur o... Fel yr ichthyosaur. Na. Yr un ar y diwedd sy'n lladd y... Jurassic World. Yeah. O, O, beth yw enw? Croco. Ewch ar Croco. Wikipedia. Corach. Wiki Cymraeg. O, dyma ni. Oh, wait a sec. Mesosaur. Ni'n okay. O, di ffain. Mesosaur. Fine, dy styn e yma. Ie, rhywbeth fel yna. Does na ddim yn rhaid. Ulfric Stormcloak. Some here in Helgen call you a hero, but a hero doesn't use a power like a voice to murder his king and usurp his throne. Sorry, fi ddim yn hoffi snap, mae'n neud fi teimlo'n sal. Iawn. So, os fi'n gwasgu smooth. Gweld nawr, bydd yn lot fwy pleserus I bawb. Wel? Oh, yes.
Gwell na snap snap. Skyrim into chaos. Dyma ni te. Now the Empire's Take two. going to put you down and restore the peace. Ti di skipio hwn? Na, mae ddraig yn ddod. Nothing. Carry on. Yes, General Tullius. O, edrych ar y geffel na. As we commend your souls to Aetherius, blessings of the eight divines upon For the love of Talos, shut up and let's get this over. Fi'n gweud y drefn yn dwi. Come on. I haven't got all morning. Ble mae fe i fod i fynd te? Dyna job e. Tom's just got the cool thing to do. You say the same. O! Y dynyddiad. Han. O, dwi ddim yn hapus. Na. Dwi'n tybio taw graig. Graig hi yw e. Ie, y dybies ti'n gywir. Breton. Y boes llydaw. Did you hear that? Did you heard of that? I said, next prisoner. To the block, prisoner. Nice and easy. Take it easy. Come on, te. Ddim Oh, O. can you sum it up, please? Beth yw gyda? O, yn lawr yn hyn nawr. Oh dear. Reit lawr. Oh, reit fi yn y yn- lle A ni far. Oblivion. Ni far fi'n goch. Mae far fi'n mynd fel yna. O, dyna ni. Oh dear. O, na. O, waw, edrych, mae pethau o'r awyr fyd. Okay, so... Right. Fi'n joio. Right, branta ni. Come on, ble ti'n mynd right? Come on. De. Branta ni. Right, Wws. come on, ble ni'n mynd? Mae bach fel Castell Gyffredin. Could the legends be true? Yeah. Come on, te. Oes na arf. Yeah, oes arf fan hyn? Wel, beth rhywbeth ar y fort? Ti'n gyda rhywbeth i fi? Na? Right, Be? come on in. Oes na... Yw ar. Weapon. Na, ma. Come on. Right. Oh, oh. Hello. Oh, jeez. Na. Right. Da iawn. Okay. So ni'n mynd lan? Ti'n cael rhywbeth dy fe? O, y fwyall. Ie, sut ti'n cael e? O fladu. Mae ddim yn gadw fi ar y pwynt O, yma. gadw O, fi achos all. mae breichiau fi dal yn... O Wedi ie, prynu. yn union, mae rhaid ti ffindio rhywun i dorri'r... Neidio. Nice. Dyma ni. Come on, te. Dyna'r thing am hon. Mae gallu... Taflu'r un ar awr i gwythio. Ble mae'r boi arall di mynd? Ignore fe. Wel na, ni angen e, achos mae'n gallu dadglymu fi. Ie, na fi ni. Come on. Mynd lawr fyna, ti'n meddwl? O, go on then. Gode. Just gweld ble mae fe. Ble... Fi'n teimlo fod fi... Falle dylwn ni ddim bod fan hyn. Am dem siwn, oes. Ti'n meddwl, don't look up. Ble fi'n mynd? Draw fyna. Be O, sy'n mas fan hyn? ddraig? O ie, mae'n neud synwyr. O, dyna fe. Dyna fi. Go on then. You were great. Diolch. Hurrah! Oi! Still alive, prisoner? Yeah, Close to me if you want to stay that way. okay. Gunnar, take care of the boy. I have to find General Mae'n Tullius. rhaid fe, mae rhywbeth fel rhywbeth o Street Fighter. Okay. Yr un gyda breichiau hir. O! O, Dalzim. Helgen! O! Come on, then. Oh my gosh. Oh. Bring marrow. Ble? Oh. Come on. Nah. Anthony. Oh, hello. Completed. Make. Okay. So, os ni'n mynd mewn fan hyn nawr, bydd na goodies i ni.
the keep with hard var. You are aware of also. Escape Helgen. Come on, Ed. We'll meet again in Solengard, brother. So fe Solengard yw fel nefoedd I nhw neu rhywbeth. Looks like we're the only ones who made it. Falle nod. Be That Asgard. thing's a dragon, Solengard. no doubt. Oh. Just like the children's stories and the legends. Oh, The harbingers of Midgard the is end there. times. Ydy. We Asgard better get is moving. A Come here. wedyn, Let me see if I can get those. falle fel Anon neu rhywbeth. Come on, Ed. Beth ti'n mynd I wneud I fi? Cyhyrau? Yes. Take Gunner's gear. To loot bodies. Okay, dyna beth nhw eisiau fi wneud. Mae fe'n codi. Mae fe'n codi llawer o bwysau. So, fi'n mynd I cymryd... Fi'n mynd I cymryd hwn. Ddim eisiau hwnna. Cwras, beth yw, you know. Fur boots, dim Pwy diolch. wyt ti'n mynd efo? Breton. Breton. Na, Dan. Alright. Get Ti'n meddwl? that armor Oes on. gen ti? Get that axe. Siarad â fe. Be ti'n neud fos? We're all off. Oes gen ti dewis? Gallu na? Siarad ar ôl o. Stormcloaks, neu roi arall? Wel, rhy hwyr. Be ti'n meddwl? Oedd i digwydd Pryd ti'n nawr. redig I ffwrdd o'r draig? Mae'n dweud... No way to open. Who's Stormcloaks? O, wy mor dan yn mynd mewn I adeilad Everest One Day, a rwy fe'n ditcho o hwnna. Ti'n nath Ah, eisiau stilio yn y camera. Mae'n hoffi dod yn Mae'n rhaid ti cael choice fi gallu efo mynd trwy efo Yn Stormcloaks. hoffi o'n edrych. Mae fi cofio... Ww, sugar, sorry. Da iawn. Sorry, boy. Ralph. Ralph. War y teg oedd e, ddim troi rownd. Na. Who did that? Who dare? Go on, Ed. Fuck off. Na! O ie, y Stormcloaks neu'r Imperial. Fi eisiau stuff hi achos mae'n So edrych ma' nhw- fel... Felly fawr rebel nawr. So nhw fel rhyfeddwyr neu rhywbeth. Fe fi gallu cael o hi sy'n good. Armour. Os fi sy'n cymryd popeth. Ie. Woohoo! Wow. Ti'n sôn o mewn Morgan? Mae'r cerig a'r mwsygl yn neis iawn. Be ni? Yn nhw wedi dyfeisio bras yn Skyrim. Ie. Just ar gyfer Skyrim, ie. O, edrych Harry Potter, gallu cymryd y thing. Ie, y cyrn ar... Harry Potter must die. Ble ni'n mynd? Beth mae'n aros am? Hello? O, unlocked, dyna pam. O, O, oce. Oh my god, mae'n i fi yn sick. Sylwi. You want some? O, ble ni'n mynd? Viewers, dwi'n gwylio. Twitch yn terrible. Ie? O bwy oedd hwnna? Damn, that dragon doesn't give up. Ie, os mae ddim yn cyfri ni, which is worth gambling. O ie. Hwnna wir. Oh dear. Come on, Tep. Jeez. Pob tro fi'n gwylio gemau fel hyn neu chwarae gemau fel hyn, fi os yn meddwl, oedd e'n cyndeidie ni yn ymladd fel yna. Yna bwyall. Car problem ddo. Ie. Go iawn. Fi ddim yn credu fi eisiau unrhyw beth fel yna. A nawr ni'n neud e. Oedd o heb diolch. Na pwy o fi. Ne. O, beth sy'n mewn fan hyn? Barel. Potion, mae hwn yn defnyddiol. Oh no, but you know what Right, ar ôl y... Cymraeg fi fan yma. Other. American Sign Language. O na. Torture as a system. Mae pob torture da gyda assistant. So- Right controller. Sign off. Oes modd dewis y Gymraeg ar hynna? Na. So, ydw. O dan American Sandwich. Oes na unrhyw beth fan hyn ni'n ffansio? Aeth oes i ar gael, os na Fi. hwnna eraill. Na, ma. Na. Saesneg. Achos weithiau, os nhw gyda rhywbeth... Na. Swedig Norweg da. See if you can get it open with some picks. Whoa! Fi gan siarad fel un gair Iseldirig. o... I still did it. Oh, stroopwafels, ja? Stoltaf. Stroopwafels. Finnig, Poleg, Groeg, Rwsieg, Twrceg, Oce, ni angen agor y Slovaceg, drws yma Hwngari, trwy Canada, Ukraine. symud hwn. Beth yna, Lauschen? Lauschen. O,
Oh dear. Mi iaith Laos. Burmese rhywbeth fel that. Burmese. Vietnameg. Definitely. Byddaleg. 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 If most ti'n blind actor. Wel, Mae'n anodd hwn. O, dyma ni. Ie, mae'n lledwith, e? Oedd hwnna anodd. O, pwy? Pwy di hynna? O, mae ceiniog ar y llaw. Sgwr? just cyffwrdd Right. Gwell dy fi, eistedd lawr. Mae'r sŵn yn dda, dwi'n yn dda. Yeah. Bydd pobl So, right, beth yw hwnna? O, dwi'n rhyw fath. Pobl hyn, yn eich pobl yn Cwestiwn mawr, ydy hwnna'n well na beth sydd gyda fi'n barod? 15 dweud Pobl Oh, go on then. golwg ystod fi. Bydd pobl del yn pobl hyn. Dyna ti. O, ti, mae'n reding yn dda, dwi'n O, PSG. Wel, na, mae hynny'n awr. Beth yw hwn? Yn amlwg mae'n cadw yn ni. Ti dan ready for more drive? Wel, ni ar ryw llwybr dilyn y boi Ralph ma. Raloff. His Te. Mae'n siŵr bod na oedd yr hen ffordd o sgladdu Ralph, yna. Ralph. Wel, falle dylwn ni arwain am chydig. O, waw. Wy'n dwlu ar Oh, byd. come on, te. Amdani. Waa. Amdani. Rofeinwr. Yeah. O, o'n i'n mynd i dwy'n pethau o fe. Reit yn y nant. Yn y nant. Yn y rhyw nant. Llifo. Come on, te. Oi! Haha! Is it peace there? Wff. Is gyda fe unrhyw beth gwerth cymryd? Na. Oce, falle na i mynd Go on. am hwn. Hwnna. A longbow. A wedyn os fi'n mynd mewn i set na. Hwnna? Na. Sut fi'n Wel, ar traddodiadol y Cymru, ynddo fe? iawn, ond sut fi'n Ros- A dyna ni. ros saethfed ydi. weapons, os fi'n mynd lawr i hwn. Hoffwn ni gael go ar yr bwa saith. So, o'n i'n fan mawr o bwa saith yn Far Cry. Beth am bwch chwech? Www! Banter. Hello. Let's see where this goes. Sut fi'n fel aim... Cymwyllio fyna. O, mae rhaid fi wneud e gyda gwyneb fi. O, hwnna'n cool. So fi'n defnyddio llygaid fi. So, siwr, ydyn nhw yn chwarae? Just yn chwarae. Yn chwarae Skyrim? Yn chwarae Skyrim. sy'n Heb gwneud. Wel, enw ni heb space. Ar hwnna'n... Bach yn sigledig. Cablwch. Cadwch, sorry. O, sgwyl ar y ddŵr na. Just fel hyn. Ti gallu nofio mewn fan hyn hefyd. Okay, so ni mewn rhyw ogof. Wi eisiau mynd i'r ogof na. Dan yr ogof! Ie, dan yr ogof. Ti'n gofio dan yr ogof? Fe dal yna. A'r hen sgynnar hefyd, ti'n gofio? Y zoo? Y zoo. Fi ddim byth di bod i'r zoo. Ie, oedd y zoo ar bwys dan yr ogof. Yeah, llamas a stuff. Ie, a wedyn oedd Cowboy Town hefyd, ie. O, Gun Cap City neu rhywbeth. Ie. Smoke City. Ie. Fi'n cofio na. O'n nhw gyd nith agos at ei gilydd. Dinosaurs yna. O, Ie, o, pre-cop. Ie, goff fi, ti'n bod, yn yr The Hobbit. Yeah, rwy'n fi'n trwy clasif, rwy'n hwnna'n dweud, you guys fine, never die yna.
Right. Yeah, well, like, Checkpoint nesa, pwy sy'n eisiau cymryd drosodd? You travel. Wait, so you should come O, wain, ti eisiau cael go? O, Arth. Excavating dimensions, correct? Sorry, Arth. Right. Modd Cymru croenfad neu rhywbeth. O'n i'n meddwl na, ond fi'n credu na. Na. Forward up front. Right, I think we'll have a good catch. rhyw cwestiwn ai am treiglau de. Mae'r Senedd yn gallu cytuno beth yw treiglau dan. A nhw wedi gofyn ni yw newid e fel 34 gwaith. A fel pob wythnos nhw'n dod nôl gyda hwnna newid i hyn. So pwy sy'n eisiau cael go nawr? Unrhyw un? Right, fi'n mynd i swapio gyda rhywun nawr, bawb gael go. Beth dyn ni'n... So, Mae bwa saith yn anhygoel. Ti'n nhw'n debatio. Achos sy'n defnyddio. This motion was Right. discussed. O, iawn. Dwi hyd bod yn wylo. This motion was Twitch up. Well, come on. We're just ar y online thing. Dwi fel Brennan. Ie. Ah! Ydy hwnna'n clear i ti? Whoa. Hello. Yeah? Oh, sorry. Sorry, fi'n rhoi rhaid nawr. So, ddim yn gallu cytuno os ydy'r Ti'n clywed e? yn rhwrwyd neu'n Na. Dwi wedi Mae'n clywed. gallu bod yn aigol. Mae'n gallu cytuno. Neb i gorffwrdd fi. Yn gweud. Ab geiriau dwi'n nhw. Oes rhywun di gwrando ar Twitch i gweld os mae sŵn yn Ie, swnio? mae'n Oh, great. Fantastic. actually bod yn neud. Okay, dros yn ti, Stephen. Mae'n game lle os ti'n neud am gormod o amser, chi'n teimlo bach yn sick. So, Ie, mae'n dda am Someone chynnu. say, Sgwyl ar y... I'r... Coesau fi'n brifo, fi'n teimlo fel fi gyda fy ffit. Beth i sefyll fan Coedyn Nadolig neis fyna. do-ba-do-ba-do. I'm on my way. Do-do-ba-dee, Dwi'n ni fyw rhywle fel yna, twod? Rhyw cafan pren. Oh, wait. Blaster. Fel Simpsons. I'm in treadmill now, rhywbeth. A mae sy'n mynd bwrw i rhan? Os ti'n save the hinge straight line, bydd yn dod nôl nawr. Triple. Take that, sun god. Yeah. Space egg. Oh. Un arwydd ar ôl. Well for me, Pedro gwastraffu, eh? Yeah. Dun-dun-dun. Do-do. Do-do-do-do. Do-do. Dunk. Mae'r perth i Nid y lawr. O, mae hyn yn atgoffa fi o prifysgol. Beth? Beth? Atgoffa Cuddio hon y llwyni. Ewn ni ddim lawr y trywydd. Yes, i awr y trywydd. Na, beth? Question Oh, God. O, lycian. Oh, God. Ti'n gweld? A ble mae'r dim wedi mynd? Oh, ti ar goll yn y gogledd. Sy'n y grŵp. Dafydd. Yeah. Mrs. Yeah. Oh yeah, Mrs Dafydd. Ond i gyd ti'n meddwl mae'n yn y grŵp ydi? Na, o'n i'n meddwl mae yna grŵp arall gyda Oh, right, cofio'r yeah. rhyw... Wow, oh. Fi'n rhaid ti ymuno gyda. What? Ie, Ble dwi'n mae'r... gweld fy'r, the... Oh, ni? Oh god, fi rhoi Fortnite yn lle. Ti'n lito fe? Wel, mae hwnna yn chwarae sgwrs. Wow. Right? Wy'n dwlu ar y planhigion. I fod nôl. Yeah. Rwy'n caru y mod am Skyrim sy'n newid y dreigiau i bod yn Thomas Tank Engine. Na. Mae'n un gyda Macho Yeah. Man Randy Savage. Yeah! Rwy'n caru hwnna, ti'n just clywed mewn y distance. I'm the Oh, man. yeah. Snap it to a Slim Jim. Oh, hang on, ti'n nawr rwan. Ond maen nhw ddim wedi fel newid Da-da-da-da-da-da. y actual model o'r draig. Oh, right. So mae'n just Oh, wedi stretch fe dros efo Randy Savage's head.
Mae'n edrych mor weird. Beth sy'n hwnna? I hi. Say hello, mae'n hif now. Pam ti'n canu Roadrunner theme? Actually, mae fe'n fwy o Family Guy tribute I Roadrunner. Ti wedi gweld yr un Family Guy yna? Ie. Mae'n dweud popeth fel cartoon. Ie. Whoa, Jesus Christ. Fi'n gwybod, mae'n neud chi bach yn weird. Good crystal. A di hwnna'r un sy'n sôn am. Mae'n mynd yn gael ni'n dad. Oh! Ready for... Sut dwi'n rhedeg? Pwy yw i? Sut dwi'n rhedeg? Pam wyt ti seithi nhw? Ie, ti'n mynd seithi nhw? Pam wyt ti? Falle yw'n neis. Well, Well, he O, mae cyllell da hi. Well, Wedi neud obviously, o. fi'n neud o. Mae ti di seithi hi. os dwi'n neud o, beth sy'n neud? Jump. Dwi'n actually marw fel yn y Matrix. Just try it. Yw'n Oh. glide. Okay. Ond, basically, fi eisiau just rhan hwnna. Ti'n siarad fi mewn. Neu ti methu. O. O, wait a sec. Actually, os fi'n... Hwnna'n dwt. Mae'n edrych yn union fel fi. Odi? Beth? Clicio'r link nawr a gweld os mae yn gweithio. Oh, wait. Oh. Oh, na. O, dyna Oh, ni. na. Oh, there. Ie, mae'n just mynd I channel. Oh, brilliant. O, so Sgwat dwi'n off. meddwl So rhoi. os fi'n rhoi hwnna... Ie, gwan. ar Gwan. Discord. There he goes. That's a bucket. Looks like he's gone for good this time. No way to know Ond what then anyone else fi'n makes mynd out i- alive. so- This place is going to be swarming with Imperials. Da-d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 a. Mae'n just mynd Cosa. I session. Durga runs the How Mills though? River just up the road. Ugh. Sure, she'd help you out. Bah. It's probably best if we split up. Oh, no. Copy. Probably best if we split up. Without your help today. Mwah. Ugh. Os fi'n defnyddio TRG... Be di hwnna? Peli Pala! Ie, hwbeth. Aw. Gloiw. Byw. Anyone will know what the planet of the dragon Iar fach yr haf. Edrych... Ie, ac I gwylio fe. Iawn, dwi'n teimlo'n sadwr. Ti'n methu para. Na, ti'n ddim yn sal. Gwyn ar sub. Rhys, Fi mewn. rhaid ni Ocê. fynd mewn rhyw. O na, o, as 20 munud. Thomas Wel, de. na, fi... Dev na, Thomas. na, na, Come fi- on. Yeah, go on. You know, Iawn, like, mae'r guy sy'n like, mynd. like, Mae'n like, gang beasts hefyd. Cos Kyle mae'n fideo I actually gwylio lan. Dwi eib sgwesu fe. Na, dwi ddim. Wow. Byd ma'n y garfer. So, sut fi'n chwarae hwn? Ble ma controller? Dyna ti. Dyna ti. So, os ti eisiau neud fel bwa, Ie. R2 yw e. Cool, So, R2. Yr un ar ochr yna. So, fel un, A wedyn ti'n R2 mynd i'r a llygau wedyn. ti i... Dwi'n ddim yn hoffi gael yma ti, o beth ni. Dwi'n eisiau dychmygu. Ydy e bach ti o'r ras? Ie, mae'n diri, ie. O, oce, hwnna'n ffain. Just bod e wedi sync lan gyda'r hwnna gyda hwnna. Dyna sy'n O, bwys. mae hyn Ie, mor ie. cool. Probably. Lawr fan hyn. The macho. O, mae cysgodion yn dod. Lady. O ie, o Spider-Man. Safe nhw. Ie. Safe the Daleks. Yeah! Showed him. O, na, ti ddim gyda mwy o... O, diolch, Stephen, fai. sithau. Pigo Ti'n fel gallu lan. pigo fel yn o? O, Ti'n wel, gallu o, newid be un oedd o'r arf arall. fi moyn, hwnna. This'll do nicely.
This'll hurt. See now he had van. Oh, hwnna'n van's bit. Be? Beth, Planhigan. Yeah. Planhigan is. Planhigan Oh, is. wow! Sgol ar yr eog a'r siwyn. Dal nhw. A ni gallu mynd... Fi'n rhaid i... Wey! Oh, mae hyn yn cool. Ydy chi nofio? Squat o lawr. Cat salmon. A wedyn ti gallu fel nofio. Oh, cool. Gyda doi move controller, ti gallu actually neud y symudiad o nofio. Dwi'n ddim yn fawr. Wow! Gyda ti'r saith yna. Dawnsio. Oh, mae hyn yn cool. Ti'n mynd i gweld unrhyw un yn y siop. He's just like... O ie, ti'n gallu. Oh, detective. Beth yw hwnna? Oh, wow. Fi'n just dwlu ar y pryfed ar anifeiliaid a stuff. Ie, ti'n gallu. Ar ôl... Dwi'n fawr. 2.50 each. O dan yr afon. Oh, pysgol bach. Ti'n fel Steve Owen. Dyna Smack Pam it. yn ei lladd gan Stingray, cofio? O Stingrays yn fan hyn? Na. Wel, falle. Diolch i... Dwi'n gwybod, o'n i ddim Pwy yna. sydd fyna? Amser Sgrifis yn ewn, ne? Fynydd neis. Mae fel mynd i sain ffaren. Gyda bwas. Pwy e? Person Siarad ni, i. rhyw fath o... Oh, mae'n edrych yn cool. Oh, helo. Helo. Mae gyda Oh, fe top bw... knot. Seithau. Bonjour. Fi eisiau siarad y ti. Neud your jobs. Ti'n gallu just siarad i nhw, os ti'n Go on. mynd i nhw ar gwasgu X a ddim bwrw nhw fel... Rwy'n ffordd. Wel, fi'n mwy synnwyr. Did I see you talking to Sven? Dyna ni. Riverwood's agreeable enough, I suppose. Or village. What's the problem with Sven? He's a bard, so he says. Alright. Occasionally he finds time to do his job here at the mill. Thinks his Actually, ballads Sven. and sonnets are going to convince Vaindal. Hilarious to marry him. As if she'd say yes. Shwmai. Vaindal. A woman like her wouldn't fall for that. Ti'n ffain, fain da. Dyn ffain iawn. Ydy. You hope you don't. Oh. When have words ever inspired feelings? Ie, go on, ewn ni am. Amser darllen. Dwi wedi clywed Tom Jones. Maybe Camilla needs some help seeing Sven for what he is. Beth yw e? Could you give her this letter and say it's from Sven? Wel, sa'n siŵr. Matches that Nord's lack of cleverness perfectly. Panya, not on Panya. Yeah. Oh, Sven, Sven? can you train me to be Beth yw e? better? Sven? A fi cael digon o ti. Eriksen. Cofio hwnna? Na, O, diolch. nac ydw. Na, fi ddim eisiau fi. Yn can So, am pwy? reolwr... Wel, oedd yn reolwr... Wel, dwi'n cofio'r Lloegr. Dwi ddim yn cofio'r can. Oedd na gan... Cyn rhyw tournament fawr. Ydy hwnna efo? Fi'n mynd nôl lawr fan hyn. Wow. Wel, ambell waith, dwi jyst yn rili teimlo. Lawr yn y dŵr, gyda'r pysgod. Wedi sgwat ar... Sgwt o fel hen glwyr o'r Cwmronfa. Glor. O. Ti'n dal dan. Ti'n di gwyneb gan eog hefyd? Gyda ceg ti? Ti'n just troi mewn iarth. Gwymon. 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 Eisiau gwymon. Bwnc. Sir o fan hyn. O, de boi. Fe rei ffwrdd, fi neis. O, dros o rhaid ar y fe. Suppose done my thing am game fel hyn, ti'n gallu just... Just gwara fe, just joy o byw. Joio. Whoa! Yoink. Yoink. Just grab on a pysgod. O, dros. Whoa! Mae'n well am mynd am wyliau. Yeah, we'll be maybe.
Whoa. Oh, nice. That's right. Stinky heavy. 20 down. We go. Oh, whoop. Okay. Okay, yo. What t-shirt can't go, Reese? I'll try just a little loud with him. It's only €2 now. Oh, and T-Cow. Have I went one Oh, time? why did you go? Yeah, Why did you? Aren't you actually get a deal in a story they made with Matt Thomas and me? Just as Pascal. Bell Pascal with the spotter. Tim di Cargo. Mae'n chwarae fel app. Dyna prif. That was a Whoop. car. Neil Breton. Oh, sglawyd. Sorry on the car. Oh, pwy? Shwai, bud. Saith i nhw. Hey. We're mynd I need an Oh, mae fe'n rhyw fath o gelp. Pickpocket the car. Beth ti eisiau cymryd o fe? Oh, yeah. You're running for him. Mae'n fel Grand Theft Oh, man! Yn y dŵr! Yn yr afon! Yn yr afon! Mae'n cuddio dan afon o'n... Ie, ewch. Ti'n mynd I mynd mas o drws, do? Oh, my God. Oh, yeah. Mae'n dal ar ôl. Wow, sglawyd. Mae hyn mor wych. Gwrw, ti eisiau cael go. Tom mynd i'r gadael ei swydd, just chwarae Skyrim. Yes. Ond ddim yn Wyth noson. Edrych yn y dŵr. Wow, blaen! Mae'n live methu nhw. Na. Fi colli nhw. Rhyw fath o eryr neu rhywbeth? Na, mae rhywbeth yn bwyta ti. Ah, fe'n rŵr! Piranhas! Piranhas! Ond i'n Scandinavia, we're crank! Mae ddim yn hanesyddol. Mae'n treigiau. Oh, crank! Mud crab yw hwnna. Mae'n yna mod hefyd sy'n gwneud top hats a monocles ac yn fel, Ewch hello! yn nhw. Dyna'n workout ti. O, squatio. Penwyniau crygo. Oh, wow. Oh, shit. Gwas yn ei Pwy di hwnna? Oh, hyn? Amos neu rhywbeth? Crikey. Gyda mammoth here. Penglog. Oh, no. Mae'n natur o mor hardd. Safi na. Stim syth yn ei. Ie, nes ti wneud pickpocket, yn siŵr nes Ie, nes ti. i dwi'n cant oedd Ie. Trefyd o? Ond nath yw dal ti, so felly. Gwesti R2. O na, sy'n byd So, ti. ti'n pickpocket. Na, cofio nath e droi rownd. Ie. Rubbish pickpocket. Wel, o'n i, weles i y da... Grant ar ôl fi. Scoop the... Bydd o fewyd os nath e dwi'n cant oedd yn saith. Na'n un tro. Fi ddim o'na. Neb I sylweddol. Just scoop a lan o'r sgori. Wow, Gwell na ton yr efal, yn dydi Tom? na. Na. Dim yn gwybod. Nunlla'n well na ton yr efal. Wel, ti'n cael frostbite. Frostbite. Wel, mae wedi bod mewn afon ond fel anreg. Ond oedd hi'n gwisgo wetsuit. Ie. Felly, mae'n iawn. Yn galed. O, edrych Oedd yn hwn. hwnna. Neidio lawr e. Clywed rhywbeth yna. Ie, rhywun. Rwy'n y Sy'n digwydd Nawr y red, mae rhywun yn seithio o'r pont. Ie. Ie. Mae rhaid i fynd droso. Mae'n mynd dros y red. Oh! Oh, dash. O, dal yn fyw. Na. 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 Na.
Bakshi wedi ma. Mae coesau e wedi mynd mewn. Wow. O, gweld! Mel Dwi'n Gibson. fel rhyw fath o lefelwr Celtaidd fan hyn. Options yw, gallech chi gael go. Yn yna lle ddau gael go, neu Wan gallu mynd neu o. wyt ti eisiau symud I gang bis mae like i? O, do'n Ie. hwnna'n class. Symud hwnna, si eisiau. Wain ti'n mynd I cael gor hwnna? Waw. Ti'n siŵr? Bwna, grac iawn. Fys ni'n ni. O, fi'n mynd. Wyt ti eisiau cael gang bis? Ie, let's go hwnna, fi'n edrych yn ffwrdd. Gang bis, oce. So ti eisiau stopio fe a neud y thing. Okay, so diolch am rando, oedd hwnna'n Skyrim PSVR. Hynny oedd bywyd newydd Tom. Wel, un o'r pethau mae'n hoffi fwyaf. Hoi! Tom Rawth. Hoi! O, waw. Right, bant ni.